намаздың екен. Ниет қылдым, қалыс Алланың разычылығы үшін жаназаны оқығанға Аллаху акбар. Қолымды байлаймын. Имамға иқтида қылғанмын. Имамды күтіп имамдан бұрда Аллаху акбар деп албаңыз. Имамдан кейін Аллаху акбар дейсіз. Мақұл ба? Қолды байлап субханака Аллахумма бихамдик ва табарак асмук ва таала жаддук ва ла илаха гойрук деп күтіп тұрабыз. Аз имам екінші Аллаху акбар айтады. Аллаху акбар дегенде артынан мен дағы Аллаху акбар дейін, бірақ қолды көтермеймін. Çünkü bular her bir Allahu Akbar'da koldu götürüşür. Bizim mazhabda koldu başında birle jolu götürüp dağı giyin götürülmeydi. Düşünüktü oldu mu? Tak. Emi mınандай olturağız dağı Peygamber'e salavat aytamiz. Allahumma salli ala Muhammad ve ala ali Muhammad kama sallayta ala İbrahim ve ala ali İbrahim inneka Hamidun Majid. Allahumma barik ala Muhammad ve ala ali Muhammad kama barakta ala İbrahim ve ala ali İbrahim inneka Hamidun Majid. Oşunu aytıp da imam da okup da bunu çö. Oşudan keyin imam Allahu Akbar deb üçüncüsünü aytadi. Men de içimden Allahu Akbar deb koyam. Tak. Ondan keyin ölükö dua. Allahumma gfir li hayyina ve mayyitina ve şahidina ve gaibina ve sagirina ve kabirina ve zekarina ve untana. Allahumma man ahyaytahu minna fa ahyana al-islam ve man tawaffaytahu minna fa tawaffahu ala al-iman. Allahumma la tahrimna ajrahum ve la tudillana ba'dahum. Demi dualar öte köp. Dualar köp. Allahumma gfir lahum varhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' mudkhalahum. Dualar толтыра туган. Бирок азыр мен силерге айткан эң кыска дуа. Ошо дуаны окуйбуз. Аны дуаны окугандан кийин имам Аллаху акбар дейт. Ичимден мен дагы Аллаху акбар дейм. Имам ассаламу алейкум ва рахматуллах деп оң жака салам берет. Мен дагы ассаламу алейкум ва рахматуллах деп сол жака өзүм ассаламу алейкум ва рахматуллах деп чыгып кетем. Ал бир эле салам берем. Түшүнүктүү болдубу? Эми эгерде жаш бала өтүп кетсе, анда анын баягы азыркы дуа окуй турган жерине келгенде, азыркындай дуа мындай кылат. Allahumma ij'alhu lana farata ve ij'alhu lana ajra ve zukhra ve ij'alhu lana shafi'a ve mushaffa'a degan duo okuydu. Жаш балагатка толгон эркектер менен аялдардын жаназасы бирдей эле. Балагатка толо элек уул бала менен кыз баланын дуалары болсо кичине аз-маз айырмасы бар, грамматика этибарына карап эле. Ну кандай болгон чакта дагы мына дуаларды биз туугандар жаттап коюшубуз керек.